Sanam koge johar, teheny Parsi Opar puthi khon ar mitang satam bon nyela. Ona satam rena nyutum do huyuk kana Lalaha Gidra Karu. Noa Parsi Opar puthi do Ol Guru Gomke Pondit Raghunath Murmu olaga delan khan noa rena mit satam bon nyela Lalaha Gidra Karu. Karu adik e Lalaha ha. Jahanak ge nyel ona ge jojum sanaya. Kud, lowa, bade, hesa, tiril, tarop, bili ko nyur ku'a, seya tay, ojra tay, halang kate jom utara ar adi jome joma jom siril godok dharij en anej e upudoa. Uni do jawge laj hasuya, ulida siril saredok taya are ulaya. Laj reko patwa kedia adoy ruwak gia. Karu aj baba doy ruhit ikia metayay. Seya ako ojra ako alom joma. Ona redo tiju henak koa, unkum jom salaget koa, ona tege am nongka kan. Onkan seya bili ko alo utar alom joma bangkhanem gujua. Ado karuy mena okare bang cili tiju. Tiju bili kodo bain jomet a. Aj babay men ket a, banggen ha, jomet giam. Ado alom joma. Hoy ado bain joma. Onka men kate karu do adoy nyira. Men do jojom do bay bagi dariada onka ge joma. Laj reho ko patwa kedia, laj hasu hotay dher idiyena, laj hotay lendayena ar hormo dotay osot idiyena. Jahatis kore doy ruwa ena. Aj baba ran koy emaya enhom bay bes lena. Monete men jonga nui gidra doy gujuk gia. Mid din karu bhurudu jojom mudu ade sede sena kana ado ontere midang goj potame nyam kedia. Raska tey halangot kedia ado gocha uku kate orak tey atkir idi kedia. Aj baba orak rege tahe kana karu uni goj cene gocha khon sab odok kate aj babay metay kana e ba nuuy nyam akadiyeng potam cene lat jomi abo. Aj baba uni cene sab gor kate nyel kedia laj re bujut ko tiju akadia. Khan ge apat tet do karu tej unku tiju. Udu kate metay kana bam patiap acelen nuku nyel kom tiju. Nui tisre coy goj akana seya ge so kana. Tiju ko bujudok kana. Nuyem agu akadia unku nyel kom. Ama gocha kore laj kore ho tiju. Chi kotak me. Karu do ado pathe ko rara kate kotak kana. Apat tet doy ror tonge idi keda men ke ay thawkay me. Jo bili ko ar daka utu ko ho seya lenkan ona reho onka ge tiju ko janamoa. Me tedo bako nyel nyamoa katik gia ko. Suma larap ge ko nyeloa. Adi ko badij a. Bij biju ako. Ibij ko meta koa. Unku jom salak leko khan laj reho bako gujua. Laj reya jil hoko joma, mayam hoko jembeda, jahanak gem jom, ona hoko joma, onate laj ho badijua. Hasu ho hasua ar ruuha. Ado uchito me huya onkana alom joma. Karuy patiawena ina hilok khondoy ujitena ado seya a, ojra a, ajte goj ko cene do jojome bagi utar ke a. Aj baba do daktor ten khon ran koy agu ket a are ema dia. Ado karuwa laj hasu ko ho chaba hej entaya, ulida ho bang siril lentaya, hor tet hoy chhanadayena are motayena. Noa hudij macha kahani padhaw tege noa korena men to bujhab kana. Jahay pathua ko noa ko kadij barpe dhaw anjom kate se padhaw kate napay sañ bujhaw kate binit pe ol daria ona khatir te node do ar barti bañ bujhaw pe kana mainkan teheny do ninang ge niya tayo maro etaga satam ko bon nyela sanam ko ge ayma sarawar johar.